mislim da je Zlarin idealno mjesto za ova okupljališta. Prvo, otok je sam po sebi je neka vrsta izolacije. Ove radionice također zahtijevaju neku izolaciju, to znači da se ljudi skupe dosta koncentrirano, rade zajedno i pokušavaju u sebi i kroz sebe probijati neke stvari koje do sad nisu napravili. Do ideje došlo da su prošle godine Jasmila i Damir bili na Zlarinu. Ja sam prije toga bio u Sarajevu na radionici koju su oni organizirali i tu je došlo do ideje da mogli jednu radionicu zajedno organizirati na Zlarinu. Tako su se dogodili Klaunovi 2008. I nadamo se da će to nastaviti se i 2009. 10. i tako dalje. Koja je poveznica Klovnova i filma Na putu je ta da je Jasmila u jednom momentu rekla da možda se dešava da imamo previše rečenica. I htjeli smo istražiti princip neverbalne komunikacije, u čemu Klovnovi strašno pomažu. Dakle, da vidimo koje sve mogućnosti izraza i koje sve mogućnosti prenosa informacije imamo bez teksta. I za mene su tu Klovnovi idealna tehnika i idealan rad. Mislim i za glumca jer je to iznimno teška tehnika. First, and then guys in back know where to be between the guys in front, okay? The reason that Jasmila finds clowns so important is because the clown only speaks the truth. And it's very important for an actor to learn that the truth is the most important thing. Ovo mi je prvi put kad u pripremama za neki film da se radilo nešto što nema direktno veze s tom ulogom i sa tim zadatkom koji se od mene tu traži, nego kroz sasvim druge stvari, kroz klaunove u stvari otvaramo ono što najviše je tu vrijedno, otvaramo neko povjerenje za film. Jedna ekstravaganza! Klaunovi na vrućem limenom krovu. Nevjerojatno! Obavezno dođite! Ukoliko ne dođete, znamo gdje živite! Odlučili smo da napravimo radionicu Klovnova prije svega zato što mislim da Klovnovi strašno oslobađaju sve podsvjesno, oslobađaju nas nekih naših utvrđenih pravila po kojima funkcionišemo, što mislim da je vrlo važno prije samog početka snimanja filma, da uđemo sa nekim novim idejama, sa novim stvarima iz podsvijesti, donesemo na taj način filmu nešto drugačije, neku novu energiju. A za mene je jako važno bilo da se tim oformi kao tim, znači da ljudi koji će igrati u filmu, pa čak i najmanje scene skupa, budu već ranije u nekoj vrsti odnosa, da su skupa radili, da su se osjećali dobro jedni s drugima. Tako da nam je, Klovnovi su nam važni, osim što su najveća umjetnost glumca i zbog toga što mislim da se film na taj način već nekako vidi i formira energetski. Sanjao sam da sam dobio punomoć od svoje tetke da prodam stan. Po prvi put radim igrani film i po prvi put radim ovu radionicu Klovnova i veoma mi je zanimljivo što jednostavno tu su ljudi koje ja nisam ranije poznavao i nakon nekog procesa koji je trajao 7 dana, potpuno je fascinantno koliko smo se zapravo približili jedni drugima i koliko zapravo imamo povjerenja jedni u druge.
Tako da ono što bih, kad bih pravio vezu između toga što mi radimo na radionici i direktnog rada na filmu, mislim da je jako važan ovaj dio posla koji mi sada radimo, jer ljudi su potpuno stekli povjerenje jedni u druge i mislim da neće biti uopće problema kasnije kad počnemo zapravo raditi ono za što smo uopće tu. Tako da ono sve što želim reći je prvo da se zahvaljujem što imam priliku biti tu i nadam se da ćemo ovo završiti kako smo i počeli dobro. Postoji puno toga nesvjesnog što smo i kroz audiciju i sada naročito ovih tjedan dana tu otvorili. I te neke nesvjesne, intuitivne stvari koje smo tu pokrenuli ćemo sigurno koristiti u filmu. Ne? Užasno sam iznenadila sebe. Mislim da sam imala stravičan problem od toga napraviti nešto krivo, dakle ne uvijek biti savršena, bla bla. I to mi je fenomenalno neko iskustvo uopće za život dalje. Dakle da si ko čovjek pa i ko glumac dozvoliš grešku, dozvoliš da budeš glup, ružan, smiješan, kakav god. Tako da što se mene tiče, ne znam kako će biti snimanje, mislim da nakon ovog može samo otići u neke još veće visine, ali već ovo za sada je za mene velika prekretnica u životu. Moje prvo takvo iskustvo da se audicija zapravo radi kao workshop i to mi je nešto stvarno prelijepo i sjajno, pošto mislim da glumac mora da radi na sebi i takav rad kad se radi u nekom workshopu takvog stila ili bilo kakvog drugačijeg stila otvara neka vrata na kreativnom putu glumaca u pripremi za film ili za pozorište. Mi idemo! I think that this group of people is probably the most amazing group of people I've seen. We are working for 5.5 days, and already we have too much material. We don't know what to cut. So it's going to be very interesting to see what the public thinks of this, and I can't wait to see the film.